Kardom pini isining duk meme abirtar juiktha Karlitang Rose ar sangma lapen Karlitang Samuel ar sangma phan dongmuka ahi thialong ka chikimo amai kapadopon patumi jakhongpo ni phai hiniarni kangsam por phai troxia por malom dongmuka ahi thialong ongdung garo khayari sonimso tum chingrum rintisi Karlitang Rose ar sangma lapen Karlitang Samuel ar sangma phan pangthek thek the tum aprang ke endet aputha justice mate ahopeda kangsai kehang pipen kachikimo asai kideng pon bangso along Karlitang Rose ar sangma lapen Karlitang Samuel ar sangma jirche kle banghini atuma phan wo signifying koirapli arni Haryana Gurgaon Alpha Hospital along apran karmodet atuma phan prabjin pen ritarli ponsi ahokpet akangsai longwek nang jiputa kehang padopon atheke Karlitang Rose ar sangma lapen Karlitang Samuel ar sangma atum jong si kechok chedoko puoi fit sitami apran ke emdet abangke madua kheya tum sitami kachoklem chok chedelo puta ningje jong si kechok chedet pusita ahokpet akangsai abangke pivek nangpo bonta apran ke emdet abangke chok chi puta ningje bangso jok garo khe tum ning dugrin tilo puta pherangke angno nang pachini dontu bangso kachikimo asayalong dongmuka malom kido Karbi Adivasi lapen Boro akhai arisoi jangatum ta chitong don rentisi kendel kai donsi kachikimo don renti kijutsi we want justice for let us our sangma and let Samuel sangma no justice no rest tribal unity long live northeastern region long live pukhang kataram pensi kachikimo asai mesen pen pajut pon news desk report Karbi Daily News এটো ঘটনাটো হৈছিলে হাৰিয়ানা গুৰগাঁও আলফা হস্পিটেলত আৰু দিনটো আছিলে 24 জুন 2021 আৰু হেতু ঘটনাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখিত আছো হেতু কাৰণে আমি যিমান পাৰো আমি সহায় বিচাৰিব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো আৰু কিহৰ কাৰণে নিহত হৈছে এটোতো আমি কেনেকা কম আমিতো হস্পিটেলত লোৱা পিছতে ডক্টৰে গম পায় যে কিহৰ কাৰণে নিহত হৈছে কাৰণ আমিতো ডক্টৰ নহয় আমি যদি কোনোবা যদি বেমাৰ হয় আমি হস্পিটেলত যাব পাৰো কিন্তু কেনেকে তাতে কি হৈছে হেতু আমিও ক'ব নোৱাৰো হেতু কাৰণে আমাক জাস্টিস লাগে